bone le lekalana la SIPA. Lehatshe la Venezuela le thoma lekoko le le hapegileng go thothomisa dipolao tsa batho tse di seng ka molaong. Sehlopha sa Prisons 11 Ladies se fapha sa Big Sisters ka di le tharo go lefela mo metshamekong ya beke ya bone. Motho yo tsentere go dumedisa gore go amogele ke bua Reginald Richardson. Dumela wetso ke kgoma tsa go tukile mme tshepiso sekolo ke yana ranolang ka puo ya diata a re tsene mo go tsone. Bagobi ba Old Naledi le bao ba baeletsang go simolola dikgwebo ba kgothaditswe go kwadisa dikgwebo tsa bone ka molaong ka jaana go ka ba thusa ha ba setse ba bata madi go atolosa kgwebo tsa bone. Seo se builwe ke mookamedi wa lekalana la SIPA Re Godfrey Molefe bosheng kwa letsholong la go ruta banni ba ko ka ditsamaiso tsa kgwebo ke letleletswe se mo lekae ka pego. Go ya ka dipatlisiso tsa Statistics Botswana lefelo la Old Naledi le na le palo ya batho ba le bantsi, palo ya batho ba feta 18,000 mme ebile mo palong eo go na le palo e kwa godimo ya bagwebi ba dikgwebo tse di kwadisitsweng kgotsa di sa kwadisiwa. Re dumela gore gone go ikwadisa re go bapisa le go sa ikwadisang ga kgwebo go ka bula mabati a mantsi mo kgwebong. Dilo tse di tshwanang le gore e tla re gongwe o re wa go adima madi o boto wa gote re batla bank statement ha o sa ikwadisa ga go ka kgona gore o e ntshe ka gore ga ona yone mme go sa re gore se leng gore di a batliwa mo bank statement ga ona tsone. Business name ha o e tshwantshanya le komponi e motlhogo go comply ga teng ga go tsenye dingalo ga gona mo go teng annual return ya ka ke tlhola ke utlwa re complain ka tsone ke a itse gore it's one of the questions that is going to come from the floor gore me ntlha o re imetsa 500 pula di annual return ngwaga le ngwaga dikgwebo tsa rona di sa reng ha o tshwantshanya komponi le business name re require hela kana re tlhoka hela gore every 3 years o tle go shahatsa information ya gago. Lekalana la SIPA le la supa fa mo dingwageng le dikgang tsa benggae ba ba tseelwang dikitso kgotsa dithamo kwa ntle ga dipoelo dipe mme go le botlhokwa gore di sirelediwe gore di ba tswele mosola. Dikitso tseo di a kwadisiwa go rona gore re go sireletse ka gore go re thusa gore yaanong ha ene o na a tsile o a simolla go gweba ka kitso ya gago re kgona gore jaanong e be re tsaya dikgato tsa semolao gore mme ga o gweba jaana o dirisa kitso e rra kana mma o tshwanetse gore sengwe mo ngakitso eo a je sengwe mo go se leng gore o se go boleletse. Dingaka tsa rona tsa setso bontsi ba bone ba setse ba di kwadisitse kwa ka go harologana tse di supang gore di alaga malwetse a rileng a harologane. Boeteledipele jwa Old Naledi bo ne jwa leboga lekala la SIPA ka dithuto tsa bareng di tla tswala banni mosola. O ipotsa dipotso gore dilo tse di tshwana tsone tsa batho ba SIPA ba tla itse jang ba tla utlwang ka mananeo ga ba sa tle mo kgotleng mme ebile go tshwenya ka gore bontsi ba banana ba ga ba bereke ga o ka tsena mo motseng mo ba tletse mo motseng ga gona sepe se ba se dirang mme ha ne le nna bone nke be ra gona le sengwe sa go tshwana le se batla mo kgotleng ba tla go itseela ba go isimolola dikgwebo ka ra gona ditiro. Banni ba Old Naledi ba kgothaditswe go tswelela ba ithuta ka ditsamaiso tsotlhe go tila go tlola melao ya ditsamaiso tsa kgwebo. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Mo tekorisong ya setšhaba ya bošeng Tautona Advocate Dumaboko gateletse maitlamo a puso a go simolola dithuto tsa STEAM tse go kaiwang di tla isa lefatshe leno kwa pele mo maitekong a go araba kopo le tebelopele ya ga Tautona. Sekolo se se botlana sa Morula se gatetse pele ka go simolodisa moalo wa dithuto o akaretsang dithuto tsa STEAM mo baithuting ba ba botlana go ba simolola ba sa le bannye. Ga a bua kwa moletlong wa Kabodietse le bošeng mo tshwarela mogokgo mme Sabina Motlhalamme o gateletse maitlamo a sekolo seo mo go simolodiseng dithuto tsa STEAM mo moalong wa dithuto tsa bone. Tshimodiso eo e ikaelela go tlhatlhelela bana dikitso tsa go nna badiragatsi go rarabolola le tse dingwe go ntsha baithuti ba ba nonofileng ka dikitso. Moletlo o wa kaloso e ne e se moletlo fela mme e ne e le tshimolodiso ya go aga Botswana yo tlhamang yo itirelang.
they are venturing in engineering, maths, health, and others. These are their opportunities. Showing the world that Morula can produce excellent learners and excellent Botswana who can stand on their own, not depending on the government. Today, Morula Primary School is bearing a testimony that they do understand the concept of STEAM. Everybody is a witness of what we saw here. For indeed, people do understand STEAM. And if we can do it along the way, for sure we are going to take our country to high heights. Ha re tswelela le tsona motshwarelela mogolwane wa Botswana Housing Corporation me Pascaline Sefawe a re morago ga ditathegelo tsa ngwaga wa madi o hitileng kompone eo jaanong e tsile ka maano a go bona dipoelo me Sefawe o buile seo mo phuthegong le babegadikgang Bosheng mono Gaborone a tatsa ka gore go a itshupa gore maitamo a pone a ka ntsha maduo a mante a mogala molatlhegi ka pego wa 2025-2026 o tloga ya bokhutlong makalana ka go farologana a leba kwa morago go itsheka-tsheka le go bona ka fa ka tokafatsang ditirelo tsa one ka teng. Botswana Housing Corporation le yone e netefatsa fa ntshapego ya yone mme itebagantse le dintlha di tshwana ditogamano tse di ka thusang kompone eo go dira dipoelo tse di bonalang. We recently released our financial statements. Bosheng jana re ile ra ntshapego ya rona ya madi re dirile 700 million pula ka ngwaga wa 2022 ne ra iponna phokotsego ka 2023-2024 go ya go 510 million seo e le ka ntlha ya go wela tlase ga ditiro tsa dikago fa go na le kwelo tlase mo ditirong tsa puso tsa kago seo se ama letseno la rona mme re ne ra bona koketsego ya 740 million pula ka ngwaga wa 2025 re solofetse go dira madi a kanaka 550 million mo ngwageng wa 2026 mme se gape se rotloetswa ke ditirelo tsa puso. But that is also driven by government activity. You will note that currently the current economic environment is not favorable, so it means that government is cutting on spending, it's cutting on projects. Mo ngwageng mo fitileng wa madi Botswana Housing Corporation ile ya nna le tatlhegelo ya 102 million pula pele ga lekgetho mme jaanong kompone e ya tla ka maano a mangwe a go fokotsa ditshenyegelo le go netefatsa fa ba nna ke letlhoko thata fa ba ntsha ditirelo. Amogela molatlhegi BTV News Gaborone. Tona la patala ditlhaeletsano le ditlhamo re David Tsere a re go botlhokwa gore lefatshe leno le ikaege ka ditiriso ya maranyane go fefosa kgolo le tlhabololo ya itsholelo jaaka seo se gateletswe ke Tautona Dumaboko mo molaetseng wa gagwe wa botsogo jwa setšhaba Bosheng. Tona Tsere o buile se ka la botlhano fa go rolalwa semmuso sekolo se se botlana sa Mabele Primary kwa kgaolong ya Chobe motlobo wa maranyane o lopileng 1.5 million pula go tswa kwa lekaleng la Bokra ka tshwaragano le la Universal Access and Services Fund Mphemetsi Hunyepa ka pego. Ka molao wa Digital Services Act wa 2025 puso e ikemiseditse go netefatsa fa 80% ya ditirelo tsa puso le tsa dikhampani tse di ikemetseng ka nosi di bo di dirisa maranyane go sena opo sallang ko morago. Motlobo yo wa maranyane yo agilweng mo Mabele Primary o supa fa tirisano magareng ga goromente le makalana a ikemetseng ka nosi e le mosola thata mo go thabolleng lefatshe. The Ministry of Communications and Innovation, together with Botswana Communications Regulatory Authority, BOCRA, commissioned the construction of this digital center. Our National Development Roadmap, known as the Economic Transformation Program, seeks to pivot Botswana's economic trajectory to a diversified, service-led economy. The digital economy is envisioned to create employment by promoting innovation, exposing new markets, and stimulating higher demand for digital products and services. Goromente le Universal Access and Services Fund itebagantse le go disa ditlamelo
tsa maranyane mo dikgaolong ka bontsi go thusa banni gore ba nne le tshono ya go tsosa itsholelo ka metlhaleye. Molao wa Communications Regulatory Act number 19 of 2012 o beile lekgotla le la Universal Access and Service Fund gore le tlhokomele dikgaolo tse di senang kana di tlhaela ditlamelo tsa boranyane gore di atologe. The digital center places powerful learning tools directly into the hands of our children. This center ba mona ke a lona ele ha tetla ele ha nonogo ele ha go leine le boikarabelo mo go tlhaloganyeng se se diragalang around you. Dithabololo tse di dirisitseng madi a kanang ka 1.5 million pula go agiwa ke motlobo wa maranyane o nang le dikhomputara tse di 30 go thele di dirisiwa tsotlhe tse di tlhokagalang go gokaganya bana ba sekolo ga mmogo le banni mo mafaratlhatlheng. Maranyane one a kwadisang tshimo, kwadisang dikgomo tsa lona, kwadisang dintsa tsa lona, kwadisang manno a lona ka maranyane. Mabele Primary e tla be le nngwe ya dikwele di le 283 tse di amogetseng phoye ka fa tlase ga lenaneo la Smart Boards. Omphemetse Hunyepa, PTV News, Mabele. Tse re leboga go bontshe weekend tsona dikgang tsa rona di tswelela jaana go se puso ga borone e kopile morahe wa batlokwa go bopagana le go tsweledisa dithabololo tsa motse wa Tlokweng. A bua ko moletong wa go ipelela dingwaga di le 145 motse o ntse o le teng go se ga borone o gateletse ha tshwaragano e le konokono ya go isa morahe wa koisagong e nte amogelang molatlhegi ka dinta. Batlokwa ba tsile ka makatanamane go tsena mokete wa dingwaga tse di 145 ba lengatana go ema kgosi ya bone nokeng. Papa kholo ke a gampane ke kgakgatisa magala phani leno yona ma se go tja go go robile tsatsi ya gompieno thamaga mathwailo tlhentse be lo re etseng thata. Moletlo ono o tshwa go goroga ga morafe wa Batlokwa mo Tlokweng ka ngwaga wa 1880 o wetsa meletlo e gogileng dibeke go ipelela ngwao ya setlokwa. Go gatelela popagano molelo wa kgolagano o no a ralala dikgotla tsotlhe go nna segakolodi mo morafeng. Mollo wa gaetsho is a fire of hope. Ke mollo wa tsholofelo, a hope for a good future under the leadership of Kgosi Puso Gaborone. Tira gompieko re ema re kanotsa dihuba re le Batlokwa re tšhaba e go senang sepe se se ka re thuba, tšhaba e ipelang ikgantsha ka ngwao ya rona e bopagantswa ke ngwao ye e le yone le tlotlo la yone. Moletlo ono o na okangwa ke kgang e mo go yone magosi a matlhano a neng a isa kgang kwa kgotleng ya ditsheko go leka go emisa ba re ga ba rerisiwa e fela magosi a gakolotswe go bopaganya setšhaba. Se se tona sa sentse le tebanya le sone bang Batlokwa ke gore le dirise ditso tsa lona gore di le thuse gore le kgone gore le go pele. Se se teng ke gore le sekala la itwa tsebe ke sepe re na le thulaganyo ya re beileng gape ya gore re batla gore dikgosi e le bone ba re dumela ye gore ke bone ba re gokaganyang ba re lomaganya le setšhaba ba nne le seabe se se tona se sa godimonyana mo mererong le tsamaiso ya lehatshe. Tila ka mo because ga re le Batlokwa re tshwantse re itsane a ke re ditso tsa rona re ka tswa re le Batlokwa mo le go na le mo di different. Re itumetse go se go ba mona re thabile, everything was perfect. Ke lebogela molotona o diragetse sentle. Batlokwa bangwe ba nne re sa ba itse. Ikutlwa ke le motlotlo. Re ntse dingwaga tse dintsi mo Tlokweng. Tsa me bontsi ba tsona ga ke le 71. Yone Tlokweng mo nakong ya mpieno ga ke le 145 years. Lo ono o wela jaana ka go tlotlomatsa ngwao ya setlokwa mme mo letlhakoreng le lengwe o tlama morafe go itsheka-tsheka go dibela le dula gareng ga tse dingwe. Amogela molatlhegi BTV News Tlokweng. Tshwaragano fa gare ga dikompone tse di ikemetseng ka nosi le dikolo tsa puso go tlhalositswe go na le
bokgoni jwa go tokafatsa boleng jwa thuto mo lefatsheng leno. Se se tlhalositswe ko moletlong o neng o tshwerwe ke ba lephata la thuto kwa Phalape go lemoga le go ipelafatsa le bana le barutabana ba ba dirileng sentle kwa kgaolong eo. A re utlwe Gabriel Mereki. Kgaolo ya Phalape ne tshwere ka bodietsele tsa yone go akgola baithuti bao ba dirileng bontle mo ngwageng wa dithuto wa 2024. Maikaelelo gape le go rotloetsa ba bangwe go tsaya dithuto tsa bone ka thoafalo. It is institutions such as Phalape sub-region that should promote. Maphata a tshwana le la thuto la Phalape le tshwanetse go rotloetsa tshwaragano le tirisano mmogo gareng ga bone le bagobi ba ba ikemetseng gore ba te go thusa go tokagatsa seemo sa thuto le go thusa go godisa bana sentle go tswa ko tlase. Towards improved academic excellence and motivation. Bana le seabe ba neng ba rotloetsa ka bodietsele ba ne ba akgola bafenyi go ba dile go tala ka diata mme ebile ba ba rotloetsa go tswelela ba bereka ka nata. Ba ne ba rotloetsa bana le seabe ba bangwe go nna le seabe mo thutong. The true value of our operations extends far beyond extracting coal. It lies in transforming our resources. Re ikaela go bona gore seabe sa rona se se ka sa helela hela mo go ntsheng magala. Re batla go ipona re tsenelela mo matshelong a batho ba re berekelang ga go bone. Go rotloetsa moletlo o ntseng jaana re netefatsa gore moepo wa rona o nna le seabe mo go buleng ditšhono le gone go bona gore baithuti ba nna le bokamoso jo bo babalesegileng. Empowerment and a stronger future for our learners and our community. The sector strategic plan highlights the fact that improving quality and access requires a robust nexus between the government. Ke batla go supa gore thuto ya moithuti e tlhokana le tshwaragano gareng ga bana le seabe le puso se se supiwa ke sethogo sa letsatsi. Go isa thuto ya moithuti e bile le maleba go ngwana mongwe le mongwe e santse e le sengwe se re iseng re se hithelele jaaka go supagala ka maduo a thuto mo lefatsheng leno. Substantiated by declining academic performance nationally. Bafenyi ba diatsele ba ne ba ntsha maikutlo a bone ka phenyo ya bone. I was motivated by my school head, Mr. Hadifel. Ke ne ka tiiswa mo ke mogokgo wa sekolo sa me sa go Tau yo o neng a mpolelela gore ga ise a tsene le moletlo a na le ngwana wa sekolo sa gagwe yo dirileng bonte. Seo se ne sa mpha maatla go dira ka nata mo dithutong tsa me. That I should make him proud. The results that I got, I want to. Ke dumela gore maduo a ke a tsere mo dithutong tsa me ngwagola a na atiswa ke go nna le lerato mo dithutong tsa me. Ke dumela gore re le baithuti re tshwanetse go na le seabe se se tona mo dithutong tsa rona go na le go baya sengwe le sengwe mo barutabaneng hela. On a teacher. My main motivation, I'd like to say it was my mother. Thotloetso ya me tona ke e bone go tswa mo motsading wa me yo neng go tswe bonyenyaneng a ntshupegeditseng gore thuto e botlhokwa. Ka ke na le maikaelelo a go nna ngaka go nneng teng ga gago mo botshelong jwa me go nthusitse gore ke dire ka nata mo dithutong tsa me. She inspired me to do much more. E re ka maduo a thuto a ntse a wela kwa tlase bana le seabe ba maleba ba go thile go tsenya letsogo le go nna le seabe se se maleba gore thuto e te boele go sedumong sa yone sa pele. Gabriel Mereki, PTV News, Phalape. Ratoropo wa Jwaneng re Roni Khantimako a re thulaganyo ya go dira mabolokelo a leokwane e ba e tshwaraganetse le moepo wa Jwaneng ga mmogo le Botswana Oil e tsweletse sente. A bua mo phuthegong ya khansele ya bohelo ya monongwaga Khantimako o tlhalositse ha go tshwaraganela dithabololo tsa toropo go kaga itsholelo go thama ditiro le go godisa dikgwebo. Emmanuel Rapoa ka pego. Lentswa toropo ya Jwaneng e ngoka bontsi jwa batho ba ba batlang mahulo a matalana fela seemo sa letlhoko la ditiro se santse se tshwenya mme se sa gwetlha khansele go tsepama mo go hetlheng matsekane a ka tsisang ditharabololo go nonotsha matshelo a banni. Engagement with the Botswana Jwaneng Mine and Botswana Oil. Dipuisano tsa rona le moepo wa Jwaneng ga mmogo le Botswana Oil di tsweletse sentle gore re tshwaragane mo maikaelelong a go beeletsa mo kgwebong ya leokwane. Lefatshe le le maleba le setse le le teng le go dira dithulaganyo tsotlhe. Been identified and my technical team is currently working on terms of agreement with our partners. Bagwebi ba ba botlana le bone ba lemogwa bana le seabe se se tona mo go godiseng itsholelo ya toropo. The meeting demonstrated that with our support, re lemogile mo phuthegong ya rona le bagwebi ba ba botlana fa ba ka itshetlela sentle ka kemonokeng ya rona. In the establishment of a robust association. Mo bogautswane re tla bo re bona e le gore ba simolola gone
go aga tsone dikago tsone tse e leng gore e tla bo e le gore ditaraka tsotlhe hela tse e le gore di dirisa tsela yone ya Trans-Kalahari di tla bo di ema gone go mme re soletse gore yone project yone o tla tlhama mebereko hela thata. Makhanselara ba nna le sebaka sa go tsibogela pego ya Garatoropo. Ne ile gore le council re na mereme pele ka go tsenya di-interest mo di-ratings motho a lebagane le sekoloto sa gagwe hela a se ka ga tloga a kgojwa marapo ke mokgwelela wa di-interest ka gore ke one ko bohelong o irang less collection. Go a lebega gore toropo e mine wa Jwaneng o tsere maikarabelo a gore ba ge strategic reserve ya oil mo Jwaneng jaanong ke gone go supa gore bagobi ga go ntse jalo ke tla gore mine o tlo bo kgona gore o kgone gore o nne productive thata ka gore tla gore go na le ga go nne le tlhaelo ya lookwane go a ko mine. E re jaaka ngwaga o setse o tla motsubong khansele ya Jwaneng e na le tse di mmalwa tse setseng e kgonne go di fitlhelela mo mererong ya ditlhabololo fela se se ba busetsang ko morago ke go senya dipone tse e leng gore ke tsone tse di bonesang mo bosigong borukutlhi jo bo busetsang maiteko a merero ya ditlhabololo ko morago. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Moeteledipele wa palamente ya Venezuela Jorge Rodriguez o boletse fa a tla phuthego e faphegileng ya palamente maikaelelo e le go tlhoma lekoko le le tla tlhotlhomisang ditiragalo tsa dipolao tse di seng ka fa molaong tse di amangwang le sesole sa Amerika ko setlhakatlhakeng sa the Caribbean. Rodriguez gape o kgadile lekgotla la mekgatlho e mengwe ya lefatshe ka bophara ka go sa tseyeng kgato mo go batliseng dintsho tsa maloko a badiri ba dikepe tse di neng tsa tlhaselwa mo lewatleng la Caribbean. Kgotlang magareng ga mafatshe a Amerika le Venezuela mme go dile fa lefatshe la Amerika le sena go nnotsha thata le sesole sa lone kwa Caribbean ka lwetse ka maiteko a go thibela kgwebisano ya diritibatsi go ya Amerika. Fa e sale ka lwetse go fitlha mo bogareng jwa Ngwanatsele go begilwe ditlhaselo tse a reng di dirilwe ke Amerika kwa Caribbean di le 11 le tse dingwe tse di le 11 kwa lewatleng la Eastern Pacific mme di bakile dintsho di ka nna 93. Motho a re di tshwara go le fo re go tshameka. Morare le wena khaitsedi a ke kgomotsego go be le rena tse dikgang tsa rena tsa Setswana tsa nako eno na ke bidela go tse ke aga kwa ke go tletsa tsa metshameko mme tsa re go rata moentota o bega ka fa setlhopha sa volleyball sa bomme sa BDF 6 se padi motseng sa mafolofolo ka disete tse 2 go lefela mo kgaiserong ya Mogobe Incorporated Indoor e neng e tshwaretswe kwa Nkwaphiri mo tsatsing la Matlhatso. Ya Mogobe Incorporated Indoor Volleyball e neng e tshegeditswe go kokoanyetsa setlhopha sa Yaros Olympic Volleyball Madi e ne e tseneletswe ke ditlhopha tsa bomme di le 6 le tsa borre di le 6 mme setlhopha sa BDF 6 sa iphitlhela se lebagane matlho a phagele sa mafolofolo mo motshamekong o neng o thunya ditlhase. Sete ya ntlha BDF 6 ya boe kgarakgasa mafolofolo e gapa sete o bonolo ka dintlha di le 25 go tse di le 15 tsa mafolofolo. Sete ya bobedi bomme ba mafolofolo ba tla ba itumile molomo ko tlase ba dira ka gotlhe go ka oketsa dintlha fela seo sa retela BDF 6 ba itharabologelwa mme ba felela ba fentse sete eo ka dintlha di le 25 go tse di 23 go nna bone ba fenye ka sete tse pedi go lefela. Totela nka go raka re ka re ke ipaakanyo kana go ha re le ka go baakanyetsa zone 6 e leng gore ya tla in 2 weeks time ko Polokwane so tota re le ka go lekeletsa hale mme tota nka go raka re everything se le gore nna re tla re se plan se tsamaile sentle re tlhaloganya botoka gore team ya mafolofolo strong point sa bone ke
ke da center play ba tshameka ga gare most of the time, so ne re le ka go ba sokodisa ka di-service tse di hard goreng ba ska ba kgona go tshameka ga gare, then we focus mo go bone, then after that re kgona go lemoga gore transitional player rona e nna yang ga re ka bona di-free balls. Officially ra sokolanyana especially on the second set. First, we played BDF6 ka ha re tshamekileng ka teng, I wouldn't say re tshamekile gongwe ka ha ne re sologetse gore ra go tshameka le one ka teng, and I think ke one re paledisitseng ka ne re batla go tshameka teng because they gave us the hard service tse re sa ka ra kgona gore re ka dila le tsone, but se sengwe se ke se lemogileng ke gore di-playera tsa rona I think movement wa bone it was very slow, that is why o ka re ne re sokola gore re ka kgona gore se ba dibolo tsa bone. Mo letlhakoreng la borre setlhopha sa Police sa bo se suputsana le sa kutlwano, mme setlhopha sa Police sa itlhoma ko pele se tsaya sete ya ntlha ka dintlha di le 25 go tse di 17 go gapa sete eo. Sete ya bobedi ya ska ya nna pharologano, Police ya nna yone e fenyang sete eo ka dintlha di le 25 go tse di 20 tsa kutlwano go tsaya motshameko o ka disete tse pedi go lefela. Mo metshamekong ya mengwe e tshamekilweng mo letsatsing leo e ntse le ya kgaisano eo, bomme ba Police ba fentse kutlwano ka disete tse pedi go ile nngwe, fa mafolofolo ba fentse Spiking Stars ka tse pedi go lefela. Mo ditlhopheng tsa borre Yaros e fentse Kalavango ka disete tse pedi go lefela, fa Police yone e pedimotse Spiking Stars ka tse pedi go lefela. Go rata moeng PTV Sport Gaborone. Mejaro farle ba metshameko ya kgwele ya dinao ele ya liki ya bomme ya kgaolwana ya Gaboro ya kgaolwana ya Toropo Kgolo Gaborone e re tsholetse ka mafelo ano a beke jaaka setlhopha sa Presidency 11 se garaswanya sa Big Sisters ka dino di le 3 go lefela mo motshamekong o neng o tshwaretswe kwa lebale la Presidency mono Gaborone mo mosong wa tsatsi la maabane. A re utlwe Phosha o lope molelo ka pego. Presence ba ne ba seka ba senya nako ba supa maikaelelo a phenyo fela fa phala ya ntlha e lela. Mo motsotsong wa bo 11 Nondi Matlhasela a nosa ya ntlha ya motshameko go fa setlhopha sa gagwe ketapele ya nno go lefela. Moragonyana motshameko o tsamaile metsotso e le 22 ke filo lentswe a nosa ya bobedi ya Presence, mme motshameko wa ya boikhutsong Presence ba eteletse pele ka dinno di le 2 go lefela. Mo karolong ya bobedi Big Sisters ba tla ba tokafaditse tshameko ya bone, mme ga bo go sa lekana ba palelwa ke go nosa. Makgarejwana a Presence one a tswelela ka go gatelela Big Sisters, mme ka motsotso wa bo 75 Dipuo Ramotjha a nosa ya boraro ya Presence go garela motshameko. La ntlha ke simolole ke leboge batshameki bane ba tshamekile motshameko hela ka ne re tla ro plan from the training ground, ebile gape o no ba bona hela gore they were more comfortable on the ball than the previous games tse ne re di tshameka go morago. Re missed di chances tse dintsi second half ha o ka ela tlhoko after introducing the youngsters ba banyenyane because ba santse bana le energy entsi ne bo khona go bona le bone combination tsa bone le di run tsa bone no khona go bona hela gore go ra gore tsholeditse lebelo. The girls really played well. I didn't expect us to lose 3-0. We did well. Batsamiki ba me batsamikile sentle le fa ke ne ke sa solofela gore re ka latlhegelwa ka 3-0. I'm proud of these girls. Big Sisters jaanong ba tla ipaakanyetsa motshameko wa bone o tlang kgatlhanong le Wonder Girls ka Matlhatso fa Presence bone ba amogela sa Mazothi mo go wa bone o latelang. Phosha o lope mlilo, BTV Sport Gaborone. So pego eo ya ga Phosha o lope mmolelo e re tsego bogutlo jwa lekgang tsa rena tsa rako eno tse dingwe tse di tla latelang ke tsa nako ya tota tsa nako ya boroba bobedi mme di a go tla go wena jalo ka puo ya Seesemane kgomotsa go tukile go tla ba lagana go tla go tswelelisa ditirelo tsa karolwana e ya The Daybreak. Bagetso, fa o iphitlhela o le mo seemong se se ka tlhotlheletsang phofoloso ya bong, tsweetswe emanyana pele ga o ka tsaya tshwetso epe. O tsaye nako o sekaseke maikutlo a gago gore o bone gore tshwetso e o ka e tsayang a ke enda go agang kgotsa ya aga lelapa la gago kgotsa setšhaba sa gago kgotsa ke e senyang. Fa o sena go nna o sekaseka maikutlo a gago,